wa Gatano mweri 24 mweri wa kana nirio Samuel Mugai wa ukuru wa miaka 28, Adnan Mohamed wa ukuru wa miaka 27 na Michael Njao wa Nyambura wa ukuru wa miaka 35 morire na njira ya kiriga mari rugendo-ini rwa guthie Nairobi maumite na Thika mari ngari-ini ya mundu kiumbe muthemba wa Silver Actis KCX 843M. We will notify you when the mobile subscriber is back. Mathaa-ini mathaa kenda cia miaraho nirio thimu ciao ciahoririo thutha wa family ciao kugeria kumahurira na muthenya umwe tu thutha wa kuriga kuria mari nirio maabitha borithi makorire ngari iria mathiaga nayo yegemetio mwena wa githurai gia 45 na thutha ucio gitwarwo ceceni-ini ya borithi. No riu ngari ngine ya truck yonekanire githurai no yari in good terms, diari guthe handu yari sawa. Na kuringana na mutumia wa Mugai Monica wa Ngui, muthuriwe aumite mucii kiroko gia thainya ena matanya ma kuhunduka na mucii no ende ndacokire. Ngieterera mathaa maria ahuragira ndaga kuhurira in the middle of the day, akanjuria mwana huona atia na kana ni huona atia. Ugikinya mathaa ma 6 ndimuhurira, ndamuhurira thimu yari mteja. Wangui maikarite kihiko-ini kwa ihinda ria miaka 6 na ndari ona muthuriwe agite kuinuka ona ri undu uyu riu ukimurehera mitangiko maingi ngoro-ini ta uria aratariria. Kire yothe tumenyanite ndariaga guka mucii riu ni niho ndanjirie kuoya hatua ngira relatives yake ngimera Mugai ndanoka ndaga gukoma mucii, no matter how things are ndaga guka mucii. Makinya manini kuma kwa Monica wa Ngui ni mucii kwa Amina Shaibu na uria ni nyina wa Mohamed uria wihuritwo ni ciuria nyingi ciuria mwana wake na uria tukanagia nyimbo Nairobi orire na njira ya kiriga. Kuna huzuni mwingi sana ajili sasa kama mtu amumpati si lazima muwe na huzuni na hamjui kule yuko. Shaibu augite ati Mohamed ni ithe wa mwana wa mieri 8 riu akiuria ruhonge rwa thuthuria ruhikahike mihango ya guthuthuria. Hata sisi pia tunashughulika kumtafuta, lakini sasa unaona hao ndio wana nguvu ya kuweza kumtafuta. Sawa, anatuambia tungoje tu, ukienda hapo unaambia ungoje. Ndirahoya mundu wina uhoro wa andu aya, mundu uria umonete kana haria mari, tafadhali mugerie gutwethera kana mwire nginya borithi ni undu andu aya ni marethwo ni andu ao. Ani Jerry mutumia wa Jauna akiaria augite ati ria mwisho kwaraniria na muthuriwe kwari muthi wa Ramithi kuria mwirite ati athie kuona arata mwena wa Thika niria shoke na mucii no ende gutia hingire. Nikapiga simu saa 10 ya jioni nikapata simu zake ziko mteja zote, so nikaenda kwa mama yake nikauliza kama kuna simu yoyote amepiga, nikaambiwa bado. Jerry augite ati ti mutugo thimu ya ciao ikihora undu uria watumire muturira wake riu woe mwerekero ungi wa kwaga toro gikenoro undu umwe na thayu. Imekuwa tu hectic, kuchoka, mtu hakuli, upati taimata ya kula, utembea tu. Tumewatafuta police station zote Nairobi, hatujawapata. Ona thengia wa family ici kuhura ripoti ceceni-ini cia borithi gutire maciaro monekete, no kuringana na munene wa ruhonge rwa thuthuria DCI gicigo-ini kia ubunge gia Thika Mohamed Bakari augite ati ngari iyo irikanite ari na andu 5 eri magicukira njira-ini. Kuomba usaidizi kutoka huko makao makuu ya National Police Service yani IC3 watusaidie kwa kupata picha zile za wakati wakiabiria hiyo barabara ya Thika Super Highway. Kama tunaweza pata hizo picha zitusaidie kwa uchunguzi. Oho Bakari ni ongereine na kuga ati uthuthuria wonanitie ati thimu ciao ciahoreire mwena wa Roraka Nairobi no uthuthuria makiria ni wambikitwo. Samuel Mungai simu yake ilipelekwa kwa upande wa sauti wakati wa muda wa saa 10 na dakika 21 siku ile waliopotea. Wa pili Adnan Mohamed
simu yake ilipelekwa kwa kipaza cha sauti kama saa 10:31 siku ile waliopotea. Watatu ni Michael Njau ambaye simu yake imeandikwa kwa jina la lingine kama Morgan Silas. Hiyo ilizimwa saa 10:06. Maabitha aria mahetwo wigiririki wa gwika uthuthuria nimoritie aria maheanaga motungata ma thimu mamateithĩrĩrie nĩguo maciaro moneke. Giribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.